Ia, whaatalo whātu, whaamalia atu ona. Ia, whaamalia atu, isu tātou atunuu ia ona o le tūlanga o le motusi o le tātou live. Ia, ia le tua talo me mara tātou prokalami. Ia, awane i whaalawe fo i le li o le neilo lulangi i le tūlanga o le launga ino le upo le atua ona o le tātou prokalami. Ia o le autoi fo i tasi tua o te tala noa mai i le ola e Faavavau. Faamoemoega ile Ola e Faavavau ia Keriso Iesu o le o tamo fai e tali le fesili lea. O le a le ola e Faavavau, si e fo le tātou prokalame i lunga rau timeline. O le a le ola e Faavavau, le ena tali e Iesu, le upu lea o le ola e Faavavau fo i le nei, ia la atou iloa o e le atua, moni e toa tasi, a toa male ua e awina mai o Iesu Keriso lea. Lai tala noa ia Iesu i le upu o le iloa pia no fai atu o le ola e Faavavau. E maua lo malama anga i le, the whole context ia po o le, the concept o le eternal life, pe a e malama i le wingo le upu iloa o a no le tanotus pa ia. Fa mai le whaperetania i. And this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. So o le winga la le upu no, po le upu iloa o i le ta atia i le winga po o le atoanga o le winga o le upu eternal life. O na ele manatu nisi o le eternal life, o le ola fo i le oti. But there's more than that. Fa mai le, o le winga le tutusa le winga le upu iloa lea, ma le winga le upu iloa le ta ua i tua le kene se wha. Fa mai le tala le tuspa i le kene se wha lea, ua iloa e a tamu lana va o eva, o na tō ai lea o ia, o na whanau mai ai lea e ia o kaino, wa ia whaapeane foi, wa o maua le tangata mai a Jehova. O le winga la le upu i loa le ta ua i, e le whaapeo se head knowledge. Tau na ona i loa mawhau. E le mawhai ona e i loa se teine te iala, i owa whanau se teine ona laua e i loa. E le mawhai na whangau se kengi o roko ngu ia i le afungo le mea, ai su e funga ka maa o ai foi, o kukama. Su e funga ka maa o kukama, ai whamai kukama, i le aingo mawhau e anga po, ai ke awa ko anga le larka e au. O anga pongo mawhau ai, ai ke awa ko, no, e ala ona tō, le la fo le tamaitai, ona i le relationship or intimacy male tangata. So le la fo male tala tuspa ia, ua i loa e a tamula na va o eva, ona tō ai lea o ia, it's talking about the intimacy relationship. Po ole mafutanga lea, po ole lana te ilo in a personal level, iaile la, ia po le la fo ino le mea le la mafutanga fa pena fo ila le wing or fitalai nga Yesu i tonu le tusia Ioane. Amen. Le tau mawhai i Yesu e whaamatala le meta o le ola e Faavavau fo maila i o Yesu o le ola e Faavavau fo ile nei ia la tau i loa o e le atua moni e toa tasi a toa male ua e awina mai o Yesu o e awina mai o Yesu Keriso lea. O lou i loa lau o le tama. Whamatala Yesu, there is no one, le ise e sau le tama, pe a le ui mai i atea. No one comes to the Father except through me. E fato a e loa lava le tama, le atua i le tama, pe a faite talia Yesu Keriso e vea mali i mawhaola. There is no other way e mawhai e ona e loa le atua tama, only through Jesus. E tele la nisi o tali tonunga, o lo la tau wa o ina malatou le whaata ua ina Yesu Keriso e a vea mali i mawhaola, o te whaape atu, e le sa o le nātali tonunga.
Ona ua na o Iesu fo mai Iesu o a unei o le ala o pumoni ma le ola. E kusa lava po o se fai fe au, po o se fai evangalia, po o se perofeka, po o se kupu ka mai ka i ko a inga marko o ke sau se a inga kupu ka kongo Samoa. It doesn't matter po le alo root. A fai te le talia ina Iesu a vea mali ima whaola. E le aiso wawa noa i le ola e Faavavau. O ngole langi. E pule ia Iesu. E fato a maua lava la le avanoa le tangata i le atua le tama, pe a ia talia Iesu Keriso e a vea mali i mawhaaola i rola ola. So, o le iloa la le tanoa tuspa ia, e le o se head knowledge, o le relationship, e to o tele tangata, na la to te iloa le atua ng whamakala kwe lesi. Ala ko ke iloa le akua ng whamakala kwe whaife au, pe la to te iloa le atua fo i lele. I tātou Bible study, leo te whamatala ina atunga. Ai le aise la tau a ia relationship ma le atua la tau te iloa le atua in a personal level. La tau te le tali tonu ina e mawhaina na sau le atua la tau sa vavali whaatasi. Amene. Tau te iloa le atua o le alofa i o le atua ia te vai. Amen. O le tātou wa, sa valinga lea po le tātou Faamoemoega lea. O Iesu, a o Iesu e mo le tātou fellowship ma le atua. O te fia tala noa la le fiafi le nei. O nei, e a vea le nei, ma whaamalo si au lau sa valinga le lalo langi le nei. O nei, e iai lau Faamoemoega ola. O le lalo langi le nei. O te ko hiki umarangi lalo langi. I mai pi pe ki ua umarangi langi le alava o te ola. Pe te ifo ua umarangi langi pe whikau ia markeimi o ke. Beha or ki me wala aoia o le atua. Ai umalo langi. Ia po le alavar kaimi po ino next 1,000 years. O le alavar kaimi umalo langi. All I know, we are more closer to the end than before. O si dia kung kakolaka laka i le ungalo langi ngai lo te mua mua. Ngai lo le kaimi o kuspa ia. So e le mawhai e are kaimi o mai ai. Ai o leo te fiatala noa i le Faamoemoega ola. O le ola lai Faavavau, o louta lia ino Iesu e vea mali i mawhaola, ua maua ai le lua mafutanga whamai o ia na whaia le leingo i tātou ma le atua. Amene. O lea ua whaia Iesu le leinga o i tātou ma le atua. Au te mana o mua se i, au mai mua le ale au ngā o le Faamoemoe. What is the hope? Le ale winga o le a foi lona tāua, le mea ne o Faamoemoe. I le tusia e peru, o lona mata upo e ono. Foi upo se fuluma le iwa. Whaapea le tala le tuspa ia, i foi upo se fuluma le iwa. Foi mai ua ia i tātou le nā Faamoemoe, pei se taula o le anganga, e le motusia ma ua mausali e o fo i tonu i tala atu o le pui. So for my, this hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which enters the presence behind the veil. Le tala no ia Iesu o ia o le tātou a osi taulanga sili. O ia le ua whai ma aluea, e tui le vāo le atua ta mā, mo oe mau, o lea la e tu wailo tātou Faamoemoega, ai whai mai la, o le Faamoemoega, e peise taula le o tātou wanganga, po tātou sou le tano matu spaia. Le winga taula, to te ilo le pau. So stangata whangota la veisa na pau, e ia ili mer kama iua mea fo i lungo le kaula. O lai na alu fo i le sami, whangoka. O nga o la ia kangola ia kongi le kaula i lalo e. Ia auangi i kawhea le vaa ai maulu. O le taula la le na te tau fia le vaa le ilunga. Auangi i kawhea i pe au o lea. I ngalu o le sami. Pe au o le sami, auangi i kawhea ia. Ia ea mea i lunga le keimi lai ke maulu o la lava i o lea. O la lava i upe i ngā le vaa i le o ta fia ese le vaa. O la la e ta ofi uma le taula la i lalo. E pe e whaape nā fo i la le winga o le Faamoemoe, fo mai o le Faamoemoe, o le taula le o tātou loto i po tātou anganga. O lea la iai ia lea fo ino le mea, o la e tā ofi, wa o le mea lea lai o na tā a foi, o na fe foi ia i le istangata, e le o mautonu na ia pe anu le langi, pe le anu le langi.
Ona ele o Iesu na Faamoemoega. Ona le toa tele fo tangata, ele o malama i le concept o po o le winga o le whaoletanga ia Keriso, ma le Faamoemoega ia Keriso. There's no hope in Christ in toa tele o tangata. Ai o le hope le Faamoemoe i ele laulangi atoa. Amen. Le tātou tala noa i le ola e Faavavau, the eternal life, ma le Faamoemoega ia Keriso. I tu tonu o le mua korinito, olona foi upu e se fulum ta upu se fulum ma le lima. Foi upu se fulum ma le iwo te fai tau e whaapea. Foi mele tala a Paulo. A whai e ngata i le neio langa mea tātou te Faamoemoe i a Keriso. Ua siri lo tātou mālaia i tangata umalava. Fa mai le apostolo Paulo, a whai o nga o leo langa le ngia ngaka ilo Faamoemoe ia Keriso, lai ke whaakua ia Keriso, nga o mea o leo langa ngia ngaka ele i iso whaakua i kua aku, o le tuanga mau. Fa merika la Paulo, e le ngia upu, o upu le tuspa ia whai mai, ua siri lo tātou mālaia i tangata umalava. Amen. Fa mai a whai e ngata i le nei o langa mea tātou te Faamoemoe i a Keriso, ua sili lo tātou mālaia i tangata umalava. Whamele whai upo e lua se furu, a o le nei, ua toe whaatu ina mai Keriso i e ua oti, ua avea ma whaapolo polo o e ua momoe. O le Faamoemoega lea, o lea tātou te ave ia Iesu Keriso, na oti puda o la lava ia iona pona iwi to tonu o le tunga mau, sa oti fo i Mohammed o la lava ia iona pona iwi, oti fo i tangata Hitler o la ia iona ia fo i pona iwi, o ai lava se tangata nailo ma faufau, ka ngaka lava na feoti o la lava ia la ko ponga iwi. Na o le toa tasi a le tangata na ola i le lalo langi le nei, na maliu na ia whaato i lalo ina wato i tū mai, o lai so i fua e o mai le so, mai Iesu, o au le nei na oti wa uola, ea, o te ola lava e Faavavau. Na o Iesu war tangata na whaato i lalo ina le oti. Whai mai la i o Iesu, o te toe sau, he promised, I'll come back. Whai o te toe sau. O te a, wala au ina o tau saula Iesu e ave tātou, e ieila le teimi laita notus pa ia, whaatu mai tātou i le tino e le pala. A o le tala noa i a foi, ia i, auana i ngata lo tātou Faamoemoega i. Amen. O le, te mana o e, e tau mawhai suiro mawhau wa ese mai meo lolangi ringei. A ia e mawhau i meo le langi. O nona upa tuspa ia wha mai e toloha i meo le langi. O le toa telo tangata na o meo le lalo langi nei laiman na o ima pupu o i o lato loto. Wha mai le tala le tuspa ia o le afe tau sanga e tusa male aso e tasi no mo le atua. A kongu ke ua e whaapea i lo wola mo lo soifua o afoi. Whaapea o ngā ua o ia tau sanga o lo soifua i le hivas fumo tupu tau sanga. Ke ua e whapea, aka, makua umi alo uola molo soifua. I le atua, ke langa pengar sifuru 5 minguke i le atua. O lo uolanga a koa, to God's time, it's like 15 minutes. E le aia se umi e maliua kuai de kangaka fikus furu, ai koe, e ke ala ke kure langi, ai kua kumaresi kangaka o lo wakari. E fisiria kuro wakari, e fio kau sanga inga mariu, mai e sifuru, e fikus furu foi o kau sanga inga mariu e sea. Ona o le afe tau sanga, tutu samare aso e tasi iluma o le atua. O le tātou sa valinga la i lo uola i leo langa le nei, ka ma i o langa vmertala le tuspa i e pe o tātou uola le fungo la au me e pe o le mutia. Ea, e mangu, pe o le fungo le la au e matala me le tae au, e ma mai i le po. La e wha akusa e o kako uola. Skamai kai miaro kako uola la langi le ngai, and it will vanish. Ai ole tāua la, ole iai o le Faamoemoega ola i a Keriso, lea lai ave umale va ai o le toa tele i mea o tutupu le o langa le nei, ai ngalo ia te ilatou, soli.
Ele ai, whamatala tu spa ia a whai ngata le nei o langa mea tātou te Faamoemoe. A whai o lo Faamoemoenga umalawa ia whaakausau whale, ia whaisau pisingisi, ia e miri o ngea ma e mau mea. A whai, that's the only hope. Nei te tūria lau langi ngai, whamatala tu spa ia te malaia. Te a whai ngare pauanga o mea ngai ke Faamoemoe i ai. Le ale winga o lo whaakau o se whale la poa, ai alu lo umalosi a koe kokongi ai ke lea. Ai te le nofo i e Faavavau. Mea nā la tanu tu spa ia fo mai o le makua mālai o ngā mea. O lo unga lue ke le ai. Right? So ele eila se winga fo mai o lea, o le ai le matangi. Te le ofa iatu wha pele au ngā, no. But that's not the focus pele o le aunga le nao le saavalinga wha le wha tua. O lo o iai lo tātou Faamoemoenga ile Ola e Faavavau, ma o lo o iai fo i lo tātou taunu unga. Pa o te manao te tala noa i le mataha upu lea, ina ia e lo le Faamoemoenga lea, ona e tā ua, ona le isi so tātou e le oti. Amene. O le te mai moa mai, o te le ilo, te le uwhai atu. Who knows, might be this is the last time e te mata me polokalame nei. A le la ukango i la unga kia ki o le Faamoemoenga ola. E iai nisi o i la tau na sia ina tātou polokalame na mata mai. No, now, last year o maltemi nei, they were gone to be with the Lord. Sa mata ma tātou polokalame na amen, na sia tātou polokalame, whaafetai i le atua o laua. Laua sao i le langi, na lātou talia Iesu e vea maali i ma whaola, iai nisi some of the people, sa mata ma polokalame na sia ina, no vai atunga na whailoa mai o laua wala a waile atua. Amene. Au vai o kunga, le ai ma se kangi o la ngakalanga. Sia, o lai ori langa o lai le Faamoemoe. I to tonu o le lua korinito, te mana o tala no se vaenga le se i. Amen. Ta upu e lima. O le ta ua i o le vaenga le e ao no tātou malama. I so tala no mua i le Faamoemoenga, ma le Ola e Faavavau. Amen. It might be this is too heavy for some people. A tonu e tau mafa le tala no. Na o mafa alunga lau tala. E a tonu e tau whainga tāo na e malama ne e fiafi pe a whai e te lei mata i le telo isi pae postadi. Mo i la tau wa levo o na muli ma mata me tātou pae postadi. Whaingo fie no tau malama na tā upula fiafi le nei. Pe a whai na e mata isi pro kalame. Mo i la tau whato a wharongo le te mua. Faamoemoe ile anganga o le atua le fiafi nei whaamamala e te oi. O le anganga pa ia o le atua, wha mai whetalainga a Iesu i tutonu o le tusi a Ioane. O le atua o ia o le anganga, Ioane wha, lus fumal wha, wha mai o le atua o le anganga, mo i la tau e tā pua i a te ia tā pua i le anganga ma le wha maoni, o le atua lai le iso na tino. O le anganga e le oti, so o se anganga e le oti, na whaila e le atua le ti a polo o le anganga. Na whaile a ngelu o le anganga, mea foila le nae ala ina le oti le anganga. Tango loa la i o le atua whai se oli, whamai le tusi a mata i o nae tala noa ai, whamai na whai e le atua i a pena tā pena ina i a se oli, mo le ti a polo mana au. E le i tā pena ina e le atua i a lea, i a se oli. A mata yo luas fu marfafa upe fasu matasi na tal no mai foi mai ona fai atu foi le o ye i lona i tutauanga vale o tou ua fa no ina o ese atu ia te au le afi e Faavavau ua saunia mo le ti Apollo mana angelu na faila e le atua ia le afi po o le seoli na fai e le atua mo le ti Apollo mana angelu ele i fai e le atua mo tātou ai fai mai o loa ave i tangata ia lātou te ritaria ina Iesu e ve mari imwhaola o lewa ave i o ila le tusi lea o te mana o te tala noa i loa nganga ina ua fai e le atua le tangata na ia whaia le tangata o i o le anganga e whailo na mawhau e nofo i to tonu o lona tino. Whai mai le whamatala ina e paulo. Guys, let me read se utango e whaitau atu le New King James.
pe te loe whaingo whiano tō malama i le winga le tano matus pa ia mai. For we know that if our earthly house, this tent, is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. For in this we groan earnestly, desiring to be clothed with our habitation, which is from heaven. If indeed, having been clothed with, we shall not be found naked. For we who are in this tent groan, being burdened, not because we want to be unclothed, but further clothed, that mortality may be swallowed up by life. Now, he who has prepared us for this very thing is God, who also has given us the Spirit as a guarantee. So we are always confident, knowing that while we are at home in the body, we are absent from the Lord. For we walk by faith, not by sight. We are confident, yes, well pleased rather to be absent from the body and to be present with the Lord. O le tala noa le apostolo Paulo I e tau mawhai e tali le fesili o le toi tutu. O le Faamoemoega le tano le apostolo Paulo I. Whamaile, whasamo, a wā ua mātou I loa a whai e le petia lo mātou whale a pitanga whaale lalo langi. O le tala noa I le apostolo Paulo I lo tino lea. Lo tino le te whaluai e whaingoina e Paulo o le earthly house. Whaingoina e whasamo o le whale a pitanga whaale lalo langi. Masani no whaonga ina le whaataita inga o le masina. A whai e te alu I le masina mo I la tau I e matamata ni tangata I o le masina. E le mawhaino atu a feo a I runga le masina whapene mo la tau a. La kwa oso I whafumar vale le sa vali runga le masinga e ungoa ma pe ia maangava I le e o le masina. Ai se a, ono le environment, o le environment le na, e le mo le tino. E o tie le tangata. E le mawhaina e ola I le masina na rorotu e whaero wai. E whao ngā laia e tangata nei I le space suit. E a fo I le ofu fo I le whai. O nā arula I o tangata lei totonu. O na mawhaila I o na whaero wai I le masina. O le tangata moni lava la o lai totonu. Ai o le ofu lai fafo. O le apitanga le nā, wha le masina po o le ofu le nā po o le whale le nā, na e mawhai ai le tangata lai totonu, o na whaelua I le masina. E whaape nā fo ila le mele whamelitana le apostolo I, lai whamele apostolo, o loutino, o le whale po le apitanga lea wha le lalolangi. O le lalolangi le nei, e le o se lalolangi o anganga. Mele nā ala ina e le vai o la unga le atua e se wharisa. Oe vai le atua o la unga se wharisa o io se anganga le la unga tangata. E le mawhai e le atua na sau la unga le wharisa. E le mawhai fo ila e le anganga na whai ase mea e au noa maletino po le apitanga wha le lalolangi. Mele nā la ina sau Iesu whai mai, sau Iesu whai whaafe taita mai le tino wa e whaia mo au ana le ai le tino Iesu, se manu e le mawhaina whael wa Iesu le lalolangi le nei. O Iesu la o I o le anganga na whato a whaila valo lona tino no wa tāpena ina lona tino, ina ia mawhaina whael wa Iesu le lalolangi le nei. E tā ua la lau tino I lau langi le nei, ta tauna wa ai wha le lei lau tino. O le oti, e pau leo le appointment e le mawhai ona e suia. A tonu e mawhainga e suia lea, le aso lau wha poiponga po le, a tonu e tea, e mawhainga e cantoina lau interview ka uanga iai, e mawhainga e cantoina le wedding, e mawhainga e kango cancel le birthday, cancel umamea ka ua o lo langa o lau trip I se akungu o whea lava, e mawhainga cancel plan. A o le aso e te oti ai, e le mawhainga e cantoina e o mai a. A tonu e ono postpone fo ile le mawhainga e tatalo I le atua. Sui e le atua, lana e tangata tuspa ia nga whai le akua, wha o popo e le akua so lako wola.
ai le mawhai ona e cancel ina le aso e te oti ai, o le upo le tuspa ia, it is appointed for a man to die once, ta tau lava na oti le tangata. So o le apitanga la po o le tino lea, o le tino le mawhai eina e whelua i le lalolangi le nei. E tātou tau whai vali le ator Faamoemoega ile Keriso. E te whelua i le lalolangi le nei, va ai wha le leilo tino. A tonu e to tele tangasa e a foi, o lai ka mo whai e cancel le oti. O wewa e kor ko a kere au whai plastic surgery le wingi, wakau wha ma fola, wakau ma ngumi mai fōlinga, ia waka koso mi ho ia, e kau ma whai e kau wha ma fola. O la lawe fia la iki, hey, sorry, e le ma whai onga e la ikiki. A konga ma fola mai, ai, ngai, a few years, ona e hoti fo ila ia. E le ma whai ana tātou alo mai ai. E o mai ale aso lea. E to a tele la tangata, it's so sad to see le teime mali liu i tangata. O ke wa aia kua i kanga kaua makua le ai se Faamoemoe. It's like there's no hope. Ia hau ia. E le ka kaunga e koe kangi pe a whaiwa e mau ki ngore mea o lai alu aile. Ah. A tato whai tau i le tala a paulo. Whamari tala whaalongo whale tala a paulo. Whamari. Awa fo i ua mātou whiwa i le nei whale. O loo nau tele i le fia wha ofuina i le mātou whale mai le langi. O laua levang fia oki paulo. Mai paulo, o le lau langi le ngei. O le mako ki whiwa i ei, o lai whelua i le nganga o paulo onga o leiko kongo le kingo. Ai wha mai paulo, o lo ke ngau inga i ofua ur whale nganga. In other words, ko fia oki ia. O le tala a paulo, wha mai le tala le apostolo le tusia Filipi, o lo uola o ia Keriso, o lo uoti, o lo manuia lea. For my telo nisi o tala tangata, for my sorry for your loss, pe ava ai o tunga ua maliu seisi. O le tangata o lea tua, te le loss pe eoti. For my tala a paulo, to die is gain. It's better, far better. That's the hope. Tu te loa le mele na e lai, o le peo loka Faamoemoega le na, o le mele na whai e Keriso. For me whai upa e tolu, a whai foi o wha ofuina i mātou, e le maua i mātou e le lava lava. A wā o i mātou o i le nei whale a pitanga, lai tara no i le tino lea, ua wheoa i mātou o loo mawhatia, e le ona ua mātou loto ina ia tō e se ina ofu, lai tala no i le tino, i le o kala ngoi lava lava, lai kala ngoi le tino, le ofu po le a pitanga, a ia wha ofu ina ia tō fatu moana ina lei uvale i le ola. Ia mawhai ona ola i le tino e le o tipea, le tino Iesu, te olo te ilo Iesu, na oti Iesu, aina to e tū mai le tino e le o ti lava. O le tino la lawe e Iesu, e ola Iesu le ola e Faavavau, mea na e whamatala tuspa ia, o ia o le unu matua na ie uoti, o ia o Iesu le tangata mua lava, na to e tū mai na ie uoti. O le mea le nana whama Iesu, o te toi whaatuina, o ia o le alii o le toi tū. O tātou umalawe whaatua ia Iesu, o le tātou Faamoemoega lea. Mea nai whamai a sau Iesu e mua tutu mai e o ia Keriso. Tangata o lana maliliu, a o lae ia Keriso o lana talia Iesu e vea mali ima whaola. E to o tele tangata. Oh, let's continue on this. O ia foi o saunia i mātou mo le nei lava mea, o le atua ia, o ia foi o foa i mai le whaamaoni o le anganga ia te i mātou, o le nei, ua mātou loto te tele le au noa, ona ua i loa, a o mātou ono nofo i le tino, ua nofo ese i mātou ma le alii. A wā o le whaatua ua mātou Faavavali ai aele o le tino mai o mea, ua mātou loto te tele, ma ua sili lo mātou manao ia o ese i mātou i le tino, a ia no nofo i mātou ma le alii. Tātou whaitau mua ar whai upu lea. Whamaile whaaperitania, so we are always confident knowing that while we are at home in the body, we are absent from the Lord. Whamaile tā la paulo, a o mātou iai to tonu o mātou tino, o la mātou tele o iai maleri, we are absent from the Lord.
Right? Ai whamaile foi upuna I lalo I for tala Paulo, ili teimi e oti ai. Whamaile tala Paulo. We are confident, yes, well pleased rather to be absent from the body and to be present with the Lord. E te alu ese mai lo tino, o le oti, lau e oti wha le tino, ai te whaatasi atu I le li. Ia e malama tusi lalo la fiafi le nei. I to tono le fionga pa ia le atua, e tolu oti la tarano al tu spa ia. 3 different kind of death la tarano al tu spa ia. O le oti mua, o le spiritual death, po le oti wha le anganga. Spiritual death. O le oti lona lua, o le physical death, po le oti wha le tino. O le oti muli, le oti lona tolu, o le eternal death. O le oti lea po o le oti e faavavau I le afi. I to tonu o le spiritual death, po le oti wha le anganga, ua separate le anganga o le atua mai lo wanganga. E whaingoina la o spiritual death. O le physical death, ua separate lo wanganga mai lo tino. O mele le tupu ia tātou laulangi nei le tano le apostolo e alu ese mai le anganga I le tino la ua oti wha le tino. That's a physical death. Ai o le alu ese mai le anganga o le atua mai lo wanganga ona ea o la ua e oti wha le anganga. O le oti la le tala noa I le eternal death, la e tala noa I le oti na ua umar wha masinonga, o la tau umar la vai lektaria ina Iesu ave mali im whaola, le na o le wha masinonga le muli, e tongi to tonu le paafi, fo mai o le oti lea e Faavavau, o la lave mu e Faavavau I le aiso na I unga. That's a third death. Po le oti le na la e tala noa le tuspaia. O le oti la whaaleanganga, e to a tele tangata lo lotu, o la lava lo lotu, o la e whioti whaaleanganga, a whai e te oti le tino, te mana o ia o I e ilon me le tano to la whawhine, a whai te ua oti lo ta mai le tino po lo tina, na te le italia ina Iesu e vea mali im whaola, o la la e oti lo na nganga. O lae oti lo na nganga ono le spiritual death, o le separation nea po le separate o le nganga o le tangata ma le nganga o le atua. Nga o Iesu wan foi mai e tātou te talia, e tātou te maua I le nganga, you receive Jesus as Lord and Savior, you are also receive the Spirit of the Son. Mele nai ala ina tā ua o le tali o le atua, ina ua e talia Iesu e vea mali in whaola. O le taimi ala e te talia Iesu, o na sau leo le anganga o le atua I to tonu o lo wanganga, o na whanau leo o lo wanganga. La ua ola lo wanganga, aisea, o la ua sau le anganga o le atua I lo wanganga, lea la ua e ola I wha le anganga. E le wha apia o lo walu le loku onga e ola wha le anganga I la ia. O lo walu I le wharesaa e le tā uai o se a talii ma se a whawhine o le atua. Whamaritala tu spai o I lato umo e na talia o ia ma whaatua ia te ia. O ia avatoi o lea manu e ta ua I lato o whanau a le atua. Only when you receive Jesus as Lord and Savior, whato a tā uai o se a talii o le atua. O lo walu le wharesaa e le tā uai o se a talii o le atua. Tutu sa ma lo walu wharka avali. E le whaape ke anu wharka avali nke ea leo aviai oi ma ka avali. Going to the garage, that doesn't turn you into a car. It's the same thing. Going to the church doesn't turn you into a Christian. Ele sui ai o ave ma Cristiano. Se I longa lava wa e talia Iesu e vea mali im whaoloma e whaatua tua ia te ia. Whato ata ua o le tali o le atua. E tuula I le tātou Faamoemoega ile mea na whaia e le atua, mea na whamatala tu spaia e le o ngā luenga ina nei mita se tasi, e le ono wa e tausia le tūla whono. Po o le alava nisi mea, no, it's because of God, of His love. O le mea na whaia e le atua. Amen. O le atua la, na ia whaia le ola e Faavavau mo tātou. Na ia tā pena ina, e le I whaia ala e le akua le ola e Faavavau o ngā o sisi a mea. O le talia ina lao Iesu e ve mali im whaola, ola. E me le talo lo lima say, thank you Jesus. Kango e comment I lalo le meanga. Thank you Jesus for salvation. Amen.
Whaafetai I le atua mo le whaaolatanga ia Iesu Keriso. E iei nisi o tangata, whai mai, only God can judge me. Na o le atua na te whaamasino ina au. Tau te ilore pe pelo le nāriti a polo lo whaile ke mingei. E ke kala ngoa kuisika ngaka e whai mai, ngā o le akua, o ki whaamasingoa, ngā o le akua, ngā ki whaamasingoa. E la unga aku le upo le ola, e whai mai isi. Au ki whaamasingoa, ngā o le akua, e whaamasingoa. O le mea le nana sau wa Iesu, e sau e ave ese o e mai whaamasino ngā le atua. Mea nai whai maritala tu sia Roma manu, there is no condemnation in those in Christ. E le aise whaasala ye o ia Keriso. Na sau la ia Iesu e ave ese mai o e whaamasinonga le itua le tusia whaalinga. Ai whaamasino o e ilea, the judgment seat of Christ. Le whaamasinonga e o ia Keriso. E le whaamasino ina ia o ngā ruenga. Wai lua whaamasinonga le konga kuspaia. O le whaamasinonga o ila to o ia Keriso, ma le whaamasinonga le laulangi tangata la tu te ria ina Iesu. O le whaamasingonga la lai kakare kalako kere inga Iesu e lai kor kusia whaalinga the judgment, the great white throne judgment e le ise se pasi lea kangaka umangai whaamasingoinga e mo kingoa o ise oti ona le ise ami o tonu e sa o ile atua malana standard ai o tangata ia na whai e Iesu na whaolatanga e whaamasinoina i le judgment seat of Christ lai tanu o le tusi koronito o le whaamasinonga le na sau Iesu e la vihai o e me le whaamasinonga le atua ina ia e tu le whaamasinonga a Keriso na whamatala a Paulo e whaamasinonga ia tātou ngā ruenga whaamasinonga la unga Kevin po ala unga sa whai mai le anganga po ala unga nga whai mai le tino po ala unga e sao o ala unga se o ngā waku la ia whaamasingoinga e kerei ropo la le whainga a kong ke waku I play mai al my whole life e play mai lumo ke makamaka ai la fu e sawa o mea inga whai whaakua a o mea inga whai whaarikingo ri Kevin i o lea la akauinga o mea ia whamera tala tuspa ia o tātou ngā ruenga e ave susungu o a me kokoe o me kokoe whamai o rou kaui a o me mo ia ele ai e whamai la tala Paulo e ka ngaka e a fo ino le mea whamai e a fo i e ele le to tele i le aso lea e whaamasino i nai, whamai e mū umai ngā ruenga isi. Whamai le tala tuspa ia, e sao lava ono Keriso ai peila e ngā mōsua. Piska ngaka o whako a sao me le afi. Tu sa e mawhai ona sao lava o i le langi ono Keriso ai le ima sou taui. O whai ako an laisio ua whinge ngā la, whak vai. O le keimini ngai o le kake lau langi, o le ke sau e aisi mai o ke i lau māsima. Ai a o lunga langi awangi e ku ia ku lo fale ke alu wako ke fe e ku se masima lunga langi e se masima o lunga langi au e sale fe alo winga lo tala I just trying to give a perspective for lili e to telo tangata a e mana o e maua lo tau i le langi nga lue o mea umana fai fa tu tu tau i la lili o le hope le na o fa moe ngale ka ku ke kausingi o inge Fumatala Paulo le no fai tau la matanga a fai e ngata le lalangi nei mea tātou te Faamoemoe me Paulo kako ke mālaia. O le Faamoemoe nga a koa lavo lau kausingi o nga e le o le lalangi le nei. No. Wa makua i sui ala uwa ai leo langa kuso le lalangi ngi kua yanga uma leo langa ngi so walu le langi. I'm ready. I don't know about you but I'm ready to die anytime. Kei me wala au mai eile atua. E ala, e ole ka la Paulo lenga whai. Whai mai, whamatala Paulo, ua lua mea wa, o lo o whetoso na ilo na mawhau. O ia wa fialu e ia Keriso, a la fu e mawhau ia ngofo. Whai mai a walu e siri, a u ngofo e penge fiki mo o kou. E wha pēnā fu i la. Yaka ika fu mo lokala ngonga fu ile a tonu langona fu nga o tangata uma o au na le atua ka fia alu e fa kasi male li me lo ile oli mar fi le li ai au ka ngofo la langi e penge fiki ai la o fa ko lan mako e kalesia e ala ngo fia ngofo la langi o lo wa e so hangi sa valinga o kou ma fanga ko o kou e ya ma vakule o pole atua e penge fiki o kou o ka ika o ka fia alu la langi amen ai o le fu ila o ke mafau si ele i lava i nga ruenga ya o so alu le langi ele i faia ma se mea ko yo ka nga lu e yo ka lakuru nga langi la ese tau o le Faamoemoe le na le ai
E uma mea ngai. Lea fo ila kalango ila aposkolo. Ma kua I esar kalango ila aposkolo mar kalango kangaka. E whanong kalango ila aposkolo. O le oki o le mea lai luku fau eri ai. A o lesi kangaka lai o le keimi ngai. Ala au ki meres kaka mai. Ui la oki. Wini whare mai ui la oki. Ma kua I lea ia se Faamoemoega o lesi pe a hoki ka maa pe a hoki ki ngā. Si o lalangi ring hei. E le ima se si ene mawhainga. O le oti, e le o se, o te whawhetai le atua ono le oti. Ia, o iska ngaka wha mai, ma I maule ngai o langa pe anga le ile oki. A tonu lai te mai mua mal temi nei, po wa maliu your loved ones. Ai o le toa telo tangata, wha mai ma I maule o langa pe anga le ile oti. O au, whawhekai le o langa ngai o le ile oki. Imagining, lo wola mai, o la lava e ola Hitler. La lava e feola ka ngaka a mio leanga ia na kua ngā i o omar ke mingei. Wa makua I le hanga le lalolangi. Whawhe kai I le akua bofe oki mo akua. Ia ka ngaka leanga ngā. O le oti la, e le o se, whamaritala tu spo ia, o le oti, o le toe fili le I wha umatia, ele I wha umatia lai oe mau. Koe pauanga le oki ele fili ele I wha umakia. Ai sea, ona lai wha tali se ia, se I toi a fio mai Iesu e wha tuina, o malawa I tahatou ia Keriso. E wha ko I lalo I kākou king, o le Faamoemoega ngā lai kalangoa, e kusipo I o le mafu anga fu ngā renga ko o le loko. O te fia tala noa lai le fia, fide nei matata I lau, I le tāua o le whaaola tanga le na whai e le atua, e whaaola ina I le anganga, o le mea mua ngau ke ngau ngaua uia I ai. Ia ka lia le tangata Iesu e avea mali I ma whaaola, ia whanaulo na nganga, ia I loa le atua, not the head knowledge, but the relationship, intimacy with God. O le to ai ngā mawhau le nā, ia o le ele mawhai ona e ola whaalea nganga se ilonga te whanau mua. Whato a e whanau ai no e talia Iesu e ve mali im whaola. Tato o mua e vali mele spiritual death, male Faamoemoega. I tutono le tusia kenesi o lona mta upu mua, whai upa luasful male ono. For mele tala ale atua I, let us make man in our image according to our likeness. For mai ona whetalai ane ile o le atua, ia tātou whaia o ia o le tangata, I lo tātou whaatusa ia fōlinga ia I tātou. For mai, let us make man in our image according to our likeness. What is the likeness of God? God is the Spirit. Na whaila ele atua le tangata o ia o le anganga. Because o le likeness o le atua na whaiai. For mai Iesu le Ioane tolu o le Ioane wha, for mai o le atua o le anganga, o I lātou e tāpua I a te ia tāpua I le anganga ma le wha maoni, which mean e le anganga I kongor kangaka. Ke re ka pua I mai le atua I so mawhau, you worship God from your spirit, your heart. Mai lo loto, lele se senga. Have we ever say sorry to somebody? Se e se tangata wa e whai e se me se ai ki wa e langona lo salamo. E ke alu aku, e laku wa e whai ai, I'm so sorry. I'm so sorry, whaamalia kua le me, o ke le o iloa le me le na. E wa ai marka ngaka, it's come out of your heart. I'm so sorry, whaamalia tua ono te le iloa le me na tupu, o ke le iloa le me lea, o a fo ino le me wha ngalo mai au. E sau mai lo loto. Au e wa ai fo ila ino le me le say sorry amor to te le urunga li. E lesi whawhinge a o say sorry don't call mo, wha mai ia. I whaamalia fo ia ur kama. Whaamangalo mai au ile fo ingole mea. E halu al whaamangalonga, ala umal whaamangalonga wha mai, whaamangalo mai fo ia umal whaangau. Ai ole mea lenga o manga oe kau o ki a oe. Ke manga oe whaailoa o ki a ke oele, ma kwale ei ma se wingol whakoe senga. Eita, it's not from the heart, o la lave try to justify. Whape ngā fo iska malo. Ole maanga ia, ma sangang kupu I fongo fo ia. Ole maanga ia, pe i ngofo fo whaskaronga se ainga. Wa umaloa fa Amerikala resi makai ia o ke whaamaria ku fo I ka ko ainga. Ia ua ke kele fo I ngai aso ngo whaapea. Whaamangalo mai fo I mako. Ai ole mea le ka mawhai e ka uaku. O ka whaapea sori. E leo se whaamangalonga le mea ngā. E leo se whaaloto mawalalo pe, that's not from the heart.
Mea konga la ka o le whaamawarunga. E fōlinga mai e whaingo upu, they are not humble themselves. Pinga nga au mai ongi upu luma wale, whamangalo mai mako, e nga umafo mai, o le mea le fia whai aku ai. That's not from the heart. So, o le atua la, for mai a etapua i le atua, it's from the heart. God, I love you. Amen. E ilo le lei e lo ko lua ya sola. O sola o finga luenga ngi. I lo ile keimi fo ile le ama fo mo lo ko lua la e ma ke ai lunga lau fo ile. Fa ko I love you baby. Ai me lo ko fa ko I love you. O ka se manga o ka fo linga. Ilo le lo ko lua is from my heart. It's from my heart. Lo le lo ko lua. O lo I love you la fa ya. Sau me lo heart. Ai la isi keimi ngau ke pisi ai au ai whako whamelo ko rua la anu kai au. Sa wali me markana to rua, love you baby. Whako love you. O ka wari so, e lo le lea e lo to rua. It's not from the heart. It's from the head. Pa ori me rei ngi, ori kopea ko la I love you, si e aru si au masa ngi, it's two different things. O lea tua la, mea umai mai lo loto. O lau kaulanga e whai mai le loto. O mea umai is from your heart, e ke whai ai lea tua. Sau uma mai le loto. Ole, na whaila e le atua le tangata I lona whaatusa. Le loto le tangata, you're conscious, you're inner man. Na whaila I o le atua ia atamu ma ewa, I le kenese lua, na I luma ifo. I le foi upue, se fuluma le fitu. Na whaia I le atua ia atamu. Mai a o la au, e loa haile le leima le leanga. Au e te ai ai. Au wā o le aso e te ai ai. E te oti ai lava. Whai mai. But of the tree of knowledge of good and evil you shall not eat. For in the day that you eat of it you shall surely die. Ie e loa. O le tala le atua na whai a Adam, o le aso, the day you eat, e te oti a ia. Wa tātou loa uma, ina ua ai Adamu ma Eva I le tusi e kene se toruna I luma lena ai ele la au. Ele I feoti. Ele I feoti, ele I feoti a whamatala le atua. The day you will eat, you will surely die. Ai ngā kako whaikau. Nga whiola. Ala nga whai mai o la nga whaasala la I ele atua le whawhine. Whaasala a tamu te ai male afu. Whaasala na ngata o la whiola whamela I wa tuli ele atua mai e tena. Wo ese mai e tena. Wo tuli ese ele atua mai whatoanga I e tena. O la nga whiola. O la na whiola I le tino. Ai whamai le atua o le aso. The day you eat, you will surely die. Ele ioti la fa le tino, ai na oti fa le anganga, ua separate le anganga o le atua mai le anganga o Adamu ma Eva, wa ese le anganga o le atua, ua separate, la e oti fa le anganga. O tātou umalava, fa mai le tala tuspa ia na tātou fa anau uma mai le fa atuso o Adamu. Fa mai le tala lea fa upe lima, na ola Adamu I tausanga e tasi le se lau ma le tolunga furu, ona whanaua lea e ia o lona atalii e fōlinga I a te ia ma whaatusa I ai. E le I toe whanau tātou I le image o le atua, le original le na whaia I na whanau tātou I le image o Adamu, o lai oti whaaleanganga, die spiritually. O le mafua anga le na laina sau Iesu, na sau le lalo langi e whaaolaina lo wanganga. O leo na toi na saunia la I ele atua leoti, mea le nana tau fia I ele atua Adamu ma Eva. Fa mai aua na I o I le la au o le ola, ne I te iwa ola e Faavavau. Imagining le ola mai awa o tangata mi o leanga masau aianga ia I o marikemi ngei, o leo ua makua I kupu kele le leanga le lalolangi. Pe ana le ai le oti. Se mangu e o marikemi ngei maku wai, I don't know pe mawhainga e whamakala inga se leanga o le ai e lalolangi. Whaafetaila I le atua, wa whioki umakanga leanga la ka uar kuspa ia o ngepuka anges, o ai lava kanga leanga o kupu leanga la ka uar kuspa ia. Hitler makanga ka sau wai ngei, whaafekai le oki o lawa o aku I la kou ia.
Ai na tango la le atua, fa mai na ta ofi le atua a tamu ma eva aunga I o le la au le ola ngi ke I ola e Faavavau. A o la uoki fa le nganga, wole o to ye le nganga o le atua, ona le ai lea, o se fa o la tanga mo tangata, tango la le atua, ta pena ina lo le plan le atua na fai, ia toi fa o la ina I le tangata. Saurola I o Iesu na saula Iesu e maliu I le tino, e le I mawhai I le whenga inga tuwai, sa tango ai le atua ua fasi le manu, ai whai ei lava lava o atamu ma Eva, e kawa ailo la ua le lava lava. I le whenga inga tuwai na whao ngā ina toto manu, e whai ei le taulanga o angasala, e ufi ei le angasala. Ai whai mai e le malie ai le atua. Ona foi, e le mawhai e le toto le manu na sui tūlanga I lea. I le tangata. Ona o le maa moe ma le tangata e le tutusa e ese le kangaka e ese le maa moe, two different species, e le tutusa I tu ainga. Whapena fo I le atua o le atua fa mai Iesu o I o le anganga o le tangata o le tino, e le mawhaina sause anganga e oti mo le tino. Aisea, e ese le anganga, ese le tino. E le I mawhai fo ina sause a ngelu e sau e oti mo le tangata. Ona ese le mea ta o le a ngelu, ese le tangata, e ese le ke lupi, ese le itu ainga il tangata. Amen. E le tutusa la itu ainga. Pei lava o le mea fo I lelo lo walu au mai le ko I a kokua oi ai ke ua mai ke whaonganga ai ngau le ko I a oi. E le mawhainga ngau le ko I a e ko e fo I kokua oi mai. Ma li ero loko ua ngau le ko I. Ai vakulisi pungi le vaku e sui ei. Vai, ma li elo loko wanga uko koi. A le la usku kalaiva le va ko sui la koi. E le tala fea ngai e sea, o ngai ese sku kalaiva ese le koi. Ka kaunga e har susu la usunga, e fa kau mai se koi ma fai masonga au, e ave sui ele koi la, ave se koi fo e sui ele koi ngau ya oi. A sea, tutusa I tu ainga. Fa pe na fo I la ina ua anga sala le tangata e le mawhaina sau le atua I le anganga e sau e oti mo le tangata ono I o le anganga e le mawhaina sau se a ngelu e le mawhai ona pese manu mo le tangata e se le manu e se le tangata e ta tau lava na sau se tangata e maliu mo le tangata mea le nā laina sau Iesu I le tino ina ia maliu mo le tangata. O le mea la le nai ala ina tuu lo tātou Faamoemoega e o le tātou talia o Iesu fo me le tala tuspa I o manu ia umo le atua I le anganga o laia Iesu. A e talia la Iesu ona e maua le ola e Faavavau. O le ola la e Faavavau fo mai Iesu Keriso o le iloa le o le atua intimacy relationship. O lo iloa le pe ona iloa e atamu o Eva ona whanau le o Eva le tarano nita upe wha. Whai mai ua iloa e atamu lana ava o Eva ona tō ai lea o Eva. E le iloa e atamu ilona mawhawhawha mai woi. Ma uwa ai o kuro uloa Eva ke ea wako Eva. Pe o le teine o nuu a lisi whaenga na. I le wha pe ke iloa se teine o le nuu. Nga ke ala i o wako ke inga ngufo mai. O lo ua kali ila. A whako oi o anga wha mai. Leila ngalanga o mawhawhau i anga po. E le o le iloa le nā, o le iloa le tano ai, le maftanga, relationship. Fo mai la I o le tusia Ioane, fo mai o le ola e Faavavau. Ioane no mta upus fu marfitu, fo upatur fo mai o le ola e Faavavau fo I le nei, ia la tou iloa oe le atua moni, e to atasi a toa male ua e awina mai, o Iesu Keriso lea, e le o tala no iloa o le atua. From the head knowledge. He's talking about intimacy relationship. Le lua sa vali fatasi ma le atua o oio le atali o I o lo tama. E yei le lua mafutanga e te ala le tai au, Father, how are you this morning? O le mafutanga le sa yei atamu ma Eva le amatanga lava. Fumatala tu spa ia na sau, God came in the cool of the day. Sau le atua e mafuka ma akamu. La amai le akua resi aso vai o kia akamu. Hi Adam. La amai Adam mai, hi God. Hi Eve, how are you? Hi God, mai oi, manuia. They have a relationship. Mafuta. Mia na le mana oi. A wala ke whaakari se e o langi e iloa la I o le atua. Wa iska ngaka whamai, se kako iloa le akua pa o langi. No, mwhenga iloa le atua ke mingi. Ma whainga nua Faavavau. Ma le atua. Amen. Ora upal kuspa ia mu ie loko maulalo wala ko ke iloa atu le atua.
which mean ke iloa e mwhainga iloa le atua. Yeah. O le ese nganga o le savalinga ale akari i mo ia o le atua, ma savalinga o la langi. O le kakasa o la kau ke iloa le, la enga ke iloa le atua, savavani ma le atua, ke vai koe ese ala e manguia e wharongo o langa, me manguia ila leia. Nanga la e manguia la o, la enga ke iloa lo na atua, they have a relationship with his father. Leila la mafukanga. Me nga la se ki e manguia la kamala, mala le ma kinge la le mari, ma vaenga la next door ngati. Asea, la ile relationship ma le atua, la e mawhai ona savavali whaatasi ma le atua. E tā ua la le, lou iloa, lou tino, o ila, na oti la whale anganga tangata. I tu tonu le tusi lea Ioane o lona mata upu e lua se fulu. O ina ua sau Iesu mai le fato a umale maliu o Iesu to e tu mai lo Iesu. Mea mua le na whai Iesu, remember, le na o whai atu ia te outou o le tangata na oti whale anganga. Mana tua outou le whainga le atua o tangata. Fumai na whai le atua le tangata na ia mānava le iai o le mānava ola. E whai mai le tele o aoa o ngā nisi o talitonunga. Whai mai o le ea le ke maanga vainga. No. Na mānava iai e le atua le anganga i le tangata. Le mānava le nana mānava ai na whai mai le tala tuspa ia wa avea i le tangata matangata ola. La ua ola whaale anganga. Na mānava la iai le atua i le tangata ia atamu ewa ona ola le tangata o le anganga o le atua na ia mānava ia atamu ma ewa na ia mānava ia atamu. Na mānava i le anganga o le atua na ola i lola i o le anganga o atamu o ola loa whaale anganga. Mafuta ma le atua. O Iesu la, na sau Iesu e toi au mai le mānava ola le na sau e toi au mai le mānava le na oti ei atamu ma ewa ina ua, a aile vaenga nga la au ilo le leima leanga, foi mai ua oti, na oti whaale anganga, ele i oti lai le tino, ai na oti whaale anganga. O ila, na sau ilo Iesu i tutonu le tusi le wa sau Iesu walu le langi koe foi mai, o le kaimi mua le, this is the first time, o le ua whailoa i Iesu na au so o taru na maliu. Saula Iesu tatu whaitau mar whai upasfu mar fitu, a su mara iwa mai, ua o i le afiafi o le urua i aso lea, o le vaisa apati, ua puni tia whaitotoa o le mea na poto ai le au so. Ona o le fefe ia iutaia, ua maliu atu Iesu, ua tu i totonu. Ona fetalai atu lea o ia te ilatou, ia o tou manuia, lea o sau Iesu aduaku i kokongo la fefe i kokongo le poku au ringa la ngofo le fefe au iukaia. Lakua Iesu sa vali i kokongo le wall, vo ilele ngimo aku vo ilele. La walaku nonga kingo ele pala. Lakua Iesu latu le tino na fomela ia. Ua ia fetalai atu lea mea ona faali atu lea ia te ilatou ona lima, malona i tu, ona oli ai lea o le au soo ina ua lātou wa ai atu i le alii, whalongo. Ona toe fetalai atu lea o Iesu ia te i lātou, ia o tou manuia, whaapei ona awina mai o au ele tama, e whaapea foi ona o awina atu o tou. And the last thing na whai Iesu wha mai, ua ia fetalai atu lea mea, ona mānava atu lea o ia, ma whaapea atu ia te i lātou, ia o tou talia lea nganga pa ia. O lea le mānava lea, le mānava le na separate ma le tangata i le amatanga ina ua oti wha lea nganga, o lea nganga o lea tua. Le na oti le tangata na mānava lea nganga o lea tua le tangata, o na ola leo le tangata. Le mānava la le na toe sau Iesu e whaide le lenga o tangata ma lea tua, sau lo Iesu mānava lea nganga, o i la lea sa iei le mea tau o lea. This is the first born again i tutono tu spaia, o le whanau fo wina mua le tutono tu spaia, ina ua toe mānava Iesu lea nganga i, ua ola la lea nganga. O na whaila i o Iesu lea vahenga ia, e oi fea. E whaatari le fio i fo le nganga pa ia. Lea la wola le nganga, ai le ia rua ele nganga pa ia. Now the spirit within and the spirit upon, le tano Iesu i, o le i o le afoi. O le watalia Iesu a vea mali i mawhaola, la wola le nganga lai tutonu.
Ngā lue mai lo le nganga o le atua le nā. The spirit within, whamare tala tu spa ia, out of your belly will flow rivers of life. Amen. Lea nganga nei tutonu ia te oe whamai you will edify yourself. E nā te whaamalo sia oe. Lea nganga nei tutonu ia te oe. La ua e ola wha lea nganga. E te oti lai le tino. He ono le teimi laua ua e matua. A whai ua talia ina Yesua e vea mali i mwhaola. Ona saudo lea nganga o lea tua le manava lea. Ua whaatasi molo ua nganga. Ona ola lea oe. Ola wha lea nganga. O le mea nai ta o whanau fawina. Ona o olola i e le teimi e oti e le tangata. E oti la le tangata i lona tino tangata utalia Iesu, on whamaina tala Paulo, waru ese mai le apitanga wha laulangi. Po o lou whale lena wha ngā laulangi. O lou wanganga, e fo i lea tua i mea na sa wai. Whamai e fo i lea nganga po o le mānava, le tala notus pa ia whamai e fo i le mānava i lea tua le mea na sa wai. Le a le mānava lili. O lea nganga o lea tua. Whamai e fo i le mānava i lea tua, aia, fo i le tino le palapala. E pe fo i lea nganga i lea tua, aia fo i le tino le palapala. E whaatali ai le teimi e toi tū mai ai le tino e le palapea, pe a fio mai Iesu. Ameni. O lea lai tala no le tuspa i o le Faamoemoega le ngai whamelo le Paulo. A whai e ngata i le lalolangi nei mea tātou te Faamoemoe ai i a Keriso. Whamai le apostolo, ua sili lo kākou mālaia. Whamai le apostolo a whai e ngata i le lalolangi le nei mea tātou te a. Whamai e sili lo tātou mālaia. Auane i ngata lo Faamoemoega i a Keriso i fale maka avale makupe ma mea i ngai no. O le eternal life. Whamai o le iloa leo lea tua. Ai ia e talia Iesu e vea mali i mawhaaola o le Faamoemoega male o kākou le ia Keriso. A whai o le te mai mō mai le fiafi le nei. Au e te tu ua lewa noa e alu. Te manao ia te oe ia e nau e tau i ta ngata o lou a inga le whaaola tanga ia Iesu Keriso. E te le o ta ua au e ke haru whai e sauru kou loku. Mea ngai ala inga ngā whungore me. Oro kou o kā lai kou loku ai le kā lai Iesu i ka ngaka. Ka u ia Iesu. Se i ola mua lea nganga. Whaila ia, hei, ka hau e whawhanga oe. Whawhanga wha lea nganga. Ma ipo i ise loku o lai kari kongu ia Iesu, ma e whawhanga i lea nganga. Ai ono le tēnau teimi, o le kākou o kā lai, kākou kari kongunga kā lai, ai le kā lai Iesu. O lupa tuspa i oe whainu umalava maso, o ele ofa mai oe whainka ngaka loku. Tau te loa ia lea tua. Na wala au e lea tua le perofeta alu au mai ia atam ia alu au mai ia Israelu mai to tono o aikupito e ave le nuu na folaina na whaongala e lea tua le perofeta alu au mai ingo ia Mose. Ai whaonga e lea tua le finge pa umuku i kokongua o Jericho e ngake avea Israelu i kokongo le ai folaina. Mea lani ngā, ore ko akele i o kangaka, la ko ke whaamasingo inga kangaka lelo loku, whai mai e leo le langi, no. E le whaapio le loku nga le whaonga inga la i o le atua. E o alpa umuku e o tangata mi o le anga whaonga e le atua, na whaonga la e le atua le perifeta e au mai Israelu, ai a whaonga inga le finge karikange, e kakala le whaikoa, o tangata o le atua. Mea fo le nai te whaitau o le tuspa ia, o le toa tele i o tangata o le tuspa ia. I to tonu mo tustusinga le whenga inga fau, e le iai maska ngaka iu kai anga ofo i e sur whakua kua. Kasi arka ngaka ngofo i Iesu iku ai ngaka ngaka ngofo i Iesu ro lako whakua kua, lai ka uar kuspa ia, whai mai oa tangata onu ese. Tangata onu ese. Le whawhinge le ngā laku a kangi aku ia Iesu ila, ilang kama mai Iesu ele au ngā ia mea ai a whanau a tangata i uli. Ai o le whawhine nā, ele o se whawhinge i ukai o le whinge ongu ese. Whamaila i eo ai momo i mea ko unu mai e. Whamatara Iesu, lo whakua kua. Ia whai e kusa mo lo whakua kua. Ofo Iesu lo whakua kua le whingere. Lakur kai au. Whai aku e lang au ngā lai mai. Ma Iesu rela u waku. A whamarikala ra kai au. Au e le I am not worthy. Tau wana na e whetalai. Ona malolo le lo au. Ele o se iu kai o le loma. Orka ngaka o mu ese. Nga whai e kwarkala ngā whaliu Iesu whai mai woi.
Pira, so o mai, ele songa lo ke manga o ka ukia ke o kou, o whaku o kaka lea. He has a great faith. Le ise whaku o kua i kongo yukai e kusa man whaku o kua kaka. Kere i maua ia isa la, e rusi whaku o kua whapea. This is God speaking. A uri inga ia, o ka ngaka o lea, ka ngaka yukai o ka ngaka o lai whaiwhia ngainga malea tu o ka ngaka rea, ka ngaka lo loku. E sau Iesu ofor whaku o kua ka ngaka le loku. E iai e tau aso e toa se fulu na wha malolo ele li. I whai ai la i o Iesu i kau aso. I langa ile tū maleanga a Israelu. Mo tangata e wha mamaina. I le mai le pelo no la i e whaari o la tau tangata i le osi tau langa sili. Ina ia mawhai o na wha mama i la tau. E ina ia mawhai na tau e wha tanga la tau i tutonu o le mei tangata. Ina ua whai Iesu i le wha malolo i Iesu ia. I le pela ngeima. Whaila i o Iesu i tangata nei to se furu. I nā utou mai e o e whaari o tau tangata i o i ostau langa siri o e whaari o ko kangaka. Whamaila le tala tuspa ia, ngō uma ono le tūle nā maleanga i utaia. O uma la ia. A ngale ko a kasi ang ko e fo i mai. Sau ia Iesu. Sau e whaafekai ia Iesu. Mele tala Iesu. O whea le isi to aiva. E le ko se furu e anga. Lenga wha malolo, ae na o le neita ngata o nuu ese. Kuso le isi ko se fu, le isi ko iwa, o la lava e o i le ku maleanga wha iukaia, la e o le religious way. Ae ngā orka ngaka ngu ese, e le oska ngaka o following i mongi protocols wha tartonunga, nāna o na tatala o na mata, ngā ye i loa le osi kauranga mo ia o Iesu. O le isi la e wha apongi sa inga le ku maleanga wha le karesia. Tasi al tangata na tatala o na mata o kangaka le roku. E le ke o kelo iska ngaka. E pe no au te leo whai atu lai le anga le lotu pa. Wa iai le wha masinonga le nei. Wha apea a le lotu le tangata. You know, e tā ua le mafuta wha atasi. A wa kele fo e kala ingo e kalesia. Se ka la i e sui tangata. Ele aise loku ka iki por e whakasā po ole me ko kisi po ole mamonga po ka koliko. Ele ai mangi loku whapea ngai lunga langi. Leise mea. I runga le langi, na o ila tau lava na talia Iesu e vea mali ima whaola. Kusa lava po lale loku e ke loku ai. A e ka lia Iesu e vea mali ima whaola. E ke le langi, e ke le maua runga le langi, o le kūlea, o le au mamonga, o le kūlea, o le au asofiku, o le kūlea, o le au e whakasā, le se mea, e le aingi whai ngā loku runga i o le langi. Tasi ale mea lai tano tuspa ia the kingdom, o le malo o le atua, o le tani tonunga la nai te iei tutonu le teimile nei, a e talia Iesu e ve mani in whaola, e te alu le langi. O le ao ngā la o tātou mā futa wha atasi ia Keriso, wha malo si le tātou wha tuatua. E loa e ka ngaka o kako walofa, e loa e tangata metala Iesu, e loa auto e tangata o uso o i tō walofa. A e alu e su ese me piko i siringa le eisi alofa, kele lai kongo le kalesia, o le kele i o le whai kalama le mui mara kau kakui le kongo lea, e kalesia. A e alu le wharkalapu, e siri aku le alo lofa o kakawhare, ka ngaka lai o le wharkalapu. Mera ngai ringa o ka ngaka i o esea, langa apa ure i pupia, lesi ka ngaka i kongo, o le kakai whaamisingoa e resi. Awa mera i kupu o ele o whaamisingoa ka ngaka o wharkalapu, mera i kongo, e ui alai ola le angsala, ai o mai kongo le kalesia, le se mea piko, i siri ngola whaamisingoa ka ngaka, ngai lo ka ngaka i ngofo i kongo ngofo lea, o loko. Amen. Amen. Wa kaun ko e sui le whaingo le mea. Ko e whaafo i le whaavae o le mea. Iesu Keriso le aunga. O Iesu Keriso le aunga lea. O lau tātou sa valinga whaale anganga. Amen. Love you guys. You guys all right? Te lole. The truth will set you free. Amen. If you know the truth will set you free. But sometime, the truth will make you mad first. E mua whaki ngā oe e mea mongi. Whako a whaasa o loko oe le mea mongi. Ai ala no utala noa tu le vahenga le, ia eiloa. O Iesu, wana o ia le ala, e le o se kako Kevin Life Ministry so walu le langi, no. Ke kalia Iesu e o ingai oe whawhangai oe le upua le atua. Whai ala uia relationship ma le atua.
hawa o ile upu. Amen. Ina ia tupu I tātou I le ali. A e alu lai le lotu. Po le alava loku ngai ke loku. Ai vi ia le atu o nai le lotu na te lotu wai. La fu e kalangol kuspa ia le e kalesia, which is not a bad thing. A e alu lai le loku. Auangi e mangako o kou loku o pauanga o ka ngaka o le langi. A e alu le loku, alu e ka pua I le ali. Au e ke fai ka kala I kukongo loku. Ia. Ele o fai yaku ar kou fai fe au a o leo o fai yaku langa leo e sau nungor kako. Leo o fai yaku yaki oi. Ku uru fai kala. O le upa tuspa ia fomai ave ese le tusi lima. Ono o wha amalo lo le ia te outou. Wa levanga fia ngā lue le akua. Ha o le ngei lava o le me se le ai. O le me se le ala le me se. A fai ngā o me se sea me ke va ai. Ngā o me se sea me ke iloa. Ai ai kango va ai se me le lei. Te loa sui lau va ai. Sui lau va ai. Wa o leisi mea le ia kako. O le mapu loku yo kangaka. O leisi kangaka ele ka ua kule loko le ingoa lako loko. So le le oso runga. Ai a fai a mea kangaka ma fai ai ia Iesu. Male nganga pa ia le kai popole lesi. Ai loke aku loa le ingoa lako loko. So le. Ai va aila ia. Le fai ngai lu. O le mea foi ngai le ngo fie e loke loko. Ia. E foi fia foi o kangaka foi mai ke. I don't know because o whainga tā iona o kere rope whawhenga o a ole upo lea tue lesi kaimi pe a whai ua o owar wha mau lunga whaakala lei ua makua ngā o lea o le mako loko wha pia o le mako loko o le se nā le lia e le eima se saur kou loko e le ima liur kou e ka le sia mo lea tua e le e oro kou whaife au e le eima se singa maliu mo le ka le a foi mo oi ka siar ka nga maliu mo oi nga o Iesu Keriso a e mapu Keriso la oka ai va ai o kongo loku wa ingi mea o ekea. Va ai le alofa o Keriso. Ma Iesu alofa. Hey man, sava vali ma Iesu. Aso mo aka. Ese le maanga yon. Hi mea o sava vali ma Iesu. Amen. Hallelujah. Love you guys. Merkala ar fo mai. A ki ngā alofa i mai. E omi ar fo mai fa penge se ki ngā. Amen. Le tuol mātou ta mavi ia la ua fiore nei upu le nei a fiafi. Wha manuia wha longolongo a lau whanau. I le anga le leio la ua fio. I le suafo o Iesu Keriso. Mo I tātou I olo mafuta mai. A whai o nei te fia talia Iesu a vea mahali im whaolo I lo uola malu soifua. O le whirwhiringa poto le nā lela e whai la fiafi nei talia Iesu a vea mau walii mau whaola. Whaola ina I lo wanganga. Whatai tai mai upor talo nei lau whai atunga. E te talia Iesu e a mata I lau savalinga whaalea nganga. Le tuola mātou ta mā. Wa o whaalongo I lau upu le nei a fiafi. Wa o langona I lo loto. O au lava o le tangata anga sala. E le aisa ua mi o tonu I o luma. Wa o fili le nei a fiafi. Wa o talitonu I lo loto. O te tautino I lo ngutu. Wa e whaatuina mai Iesu Keriso mai na ye uoti. O loo soifua o ia. O loo soifua lava. Wa tu ina atu ai loo whaatua tuanga e talia ina ai o Iesu Keriso. E avea ai oe mo ua lii mo whaola. Whaafitai mo lau whaola tanga. Wa o taritonu. Wa o whaola ina. Ono o Iesu Keriso. Amene ma amene. Amen. A whaina e whaia nā te talo I lo wanganga I lo whaatua e te le I whaia na e whaia I lo talitonu. Ngā ua whangau lo wanganga. Na e whaia I lo whaatua nā ua whanau lo wanganga. E a mata ua e talia Iesu e a vea mo walii mo whaola. A mata lau sa valinga ma le atua ne neiva yaso. Amen. Whaalongolongo lo whaasolo a tātou wa onga. Ia ma awa onga tātou Bible study. E tau mawhai e whawhanga le anganga I o wai le inka meki e whangau lo a wha le anganga. Wala I reise pepe whangau mai loa ko urunga le awala le whainga luenga. Te tau na whawhanga se I kupu mua. Mele na wala ina tele ia tangata e toi whioti wha le anganga. Ona e le o whawhanga ina wha le anganga. Ma futa mea tātou Bible study. Ma tātou awa onga I poa so lua ma poa so fili I tūlai valu. Wha peona wha maalo sia I lau sa valinga wha le anganga. Wha maria telele atua I lau sa valinga de neiva yaso.
alofa le tua te i atu lo to soifua ia masou nei ola i le aso lua ia awar tātou Bible study o le afa apio na whaanga solo mo te minei ia o Kevin Unuiva le nei alofa tele mo o tau love you guys fa soifua ia